Obeležavanje Svetskog dana smeha i interaktivnu tribinu organizuje Smeh Yoga Srbija zajedno sa Svetskom zajednicom Smeh Yoge Lefa Yoga. Tačno u podne pokrenut će se talas smeha širom sveta. Jedan od talasa kreće iz Novog Sada. Na tribini će govoriti Ilija Marković, jedan od naših najboljih satiričara, a samim tim i svetskih, profesor doktorka Spomenka Mujović, jedna od najeminentnijih lekara zapadne medicine u alternativi i dugogodišnji profesor medicinskog fakulteta u Beogradu. Olivera Radovanović, predsednica Smeha Yoga Srbije, Smeh Yoga učitelj, to je trener Međunarodne škole Smeh Yoga, Lefa Yoga International University. Napisao sam 25. septembra 1986. godine aforizam koji glasi: skromnost u svemu i svačemu ne vodi ničemu. Može da bude moto životni, ne mora. Može da biti, ne može da bude. I onda je lepo napišem, rekao, Domonović je rođen pre mene, ko je posle? Mi ćemo sada prvo da otplešemo nešto. Dokle dišemo, mi postojimo na ovaj ili onaj način, pri čemu ovo dišem, dakle postoji, znači dišem svesno. Svesnost, ko sam, gde sam, šta mi je činiti, šta je najbolje za moju i tuđu najbolju korist. Kaže, šta je to ispravno? Pa to je ispravno, to je najbolje za mene i za sve ljude oko mene, koliko se to može. Nama je dah prvi ulazak u ovozemaljski život. Prvi udah nam je bio ulaz na planetu Zemlju, a poslednji izdah je odlazak s ove planete. Dobro bi nam došli danas na Svetski dan smeha. Sad ja bih htjela da vas pitam, da li ste nešto iz ove male kratke vežbe naučili? Naravno da jesmo. Jer sam ja ispričala nešto smešno pa se smejala. Da li ste se vi smejali nečemu smešno? Jesmo. Da, dok je gospodin Ilija govorio, dok je gospođa Spomenka neke dosadke pričala. Međutim, ja vam ništa smešno nisam rekla. Smejala sam se, vi ste sa mnom. Dakle, htjela sam da vam kažem da se možemo smejati bez razloga. To je Smeh Yoga. Dakle, Smeh Yoga je jedinstven koncept smeha bez razloga. Ne koristimo humor, ne zbijamo šale, ne gledamo smešne videoklipove ili bilo koje šta drugo. Već iniciramo smeh kroz dečiju razigranost i sa odlukom da želimo da budemo zdravi, veseli, srećni.
sun for peace and happiness, all the worries go away. Ho ho ho, out. We send our laughter around the world. It should reach everyone today. It's a sign for peace and happiness. When we turn on the TV, all of the fake is what we see. So they can say today, chaos in your ear. That's not what we want to hear. That is just in energy and kill the hope to be happy. What we can say, laughter is the medicine that unites us and helps to win. Think good too and laugh every day. Many of the problems seem to win. I don't think that we'll be okay if we stand up as Ha 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 ha!